Tienen un juego, yo voy a decir bellas preguntas y tenéis que, a la de 3, señalar a la persona que siga el que mes o lo que mes. Vale, vale. No, No, de aquí. Qui és la persona que més ha cremat València d'aquí? Jo l'he cremat un poquet, lo xulxunet, com van deixar. Qui és la persona que, després del concierto, zorruspa més? 1, 2 y 3. ¡Trombón! Bueno, 4 o 5 machacaos ya por los trombones. ¿Qui zorruspa més antes de los conciertos? 1, 2 y 3. ¡Trombons! Ai, no, cabró. És broma. Abans, quan érem un grup així més de carrer, un poc més guerrillero i de més, sí que privàvem un poc, però ara ja no. Ara ja... Una cerveseta i tal, però no. Ara ja no. Qui sacava les millors notes a l'escola? Va, 1, 2 y 3. Jo. Un aplauso de la gent que estudia aquí, La gent que estudia per no treballar. Qui és la persona que millor besa? Oh, ara, jo ho tinc clar. Sí? Sí, Ah, jo no. sí, és. Jo no sabria dir. Bueno, sí, Toni. Amor para tots. I qui seria o qui és pior fillo? El pior, no el millor, sinó... Jo també ho tinc clar. 1, 2 y 3. No, cabrón, ¿yo por qué? ¿Yo? Pero, Toni, ¿tú sabes los disgustos que le has donado a ta mare? Para donar disgustos tenéis que visitar a Tamare, por lo menos. Tú ni la visites, tío. Pero yo tinc molta faena, pero... Y esta pregunta, no sé si vosotros sabéis que Pancho Home, claro. va a estar con nosotros. Claro que sí. Entonces, aquí la pregunta y qui es más probable que se baixe del escenario en l'inte del concierto de cagar. Vale, anem a dir el nom a la de 3, ¿vale? No fallem, No fallem. Segur. 1, 2 y 3. Asier! Trompeteta. Ha passat un bolo, estar en la taza del váter tocando un solo de trompeta. Això ha passat. Pancho, te reto a que haga eso el Pollet o Marcos o algo. En el trombó en un policlín i que vaig obrir la porta.